Hello, gagayam na imbag nga orasyo. Itagundaway sa balimanan nga istorya wano pakasaritaan. Tintay patangatang dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay na, kaya't kumampaya kablaawan, dagiti sumaganad, anaya at ngagdangdangag, kadagiti uploads tayo. Iso ni shout out kan ka Madam Jemerfa Bitamog, kastamatan ka ni Madam Geraldine Laroco, hello kada kayo amin, ni Vicky Bartolome, ni Zenny Talingdan, ni Ma'am Jasmine Rivera. Thank you apo, itingkay pa ng tatarabay, kadagiti drama tayo. Kastamatan ka ni Ma'am Aniway Liwan Rimas, hello kan ka Madam, ni Mirasol Sanchez. Kastamatan ka ni Leonora Bautista, ni Florenda Kimpaoy, ni Ana Lorzano, ni Villavelli Sabado. Hello kada kayo amin, kan amin anayat ngagdangdangag shout out kada kayo nga awan labas na. Katita, intay dangganan ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Auntie, adakad ba kasi mangpat ni Mary Joy? GF ko. Aniya, di matimbaga ka di ka pa'y lamaki girlfriend. Tagad-adal ka pa'y laang iyan. Sorry auntie, adda ditan. Hindi kayo kuma nagsermon. Agbain kayo kumamat itig GF ko ah. Agmano ak nana. Ha? Auntie, apay at tinipayo ti ima ni Mary Joy. Diyak kaya tararamiden nyo. Ag-break kayo. Tagadal kayo pa'y nga muna. Makauray day tayat-ayat iyan. Nasapa ka na ulila. Panunutam kumamot ti rigat ti panagbiag. Ikar-karigatan ka lang aruda na pag-adalan kastapay lang daramidam. Sana mabalin auntie. Ngamin, masikugon ni Mary Joy. Aniya. Ikarik auntie. Ore masikugon ni Mary Joy. Sa anak nga agsardeng ag eskwela. Basta agnad ko man dito'y balayo ti GF ko, auntie. O sige, umanugot ta. Ngam iti may sa kondisyon. Iyan. Ha? Anya da ito, auntie? Paikat yo ti sikog tinubyam. Anya? Ubing ka pa'y unay ngagbalin nga ama iyan. Siyempre, numakaadal kan, isudan ton nga agin nati papananti sweldo, numakatrabaho kan ton. Kasanuak matan nga yan nagpapaadal kan ka. Ha? Agsubad ka pa'y mat nga umuna asa kan tumangasawa, iyan. Wano saan, already kakit di pa'y kumamangasawan. Auntie? Iso ano kaya't mapatgat tikid daw mo, aramidam timbaga. Kat numapukaw ti sikog na, ibagam ka ni Mary Joy, taliklikan na ti agsikog. Onya, kaya't mo ti kondisyon ko? No di mo aramidam timbagak lading itak, ngam na saysaya at la pumanaw kan dito balay. Kat saan ka magta na pag-iskwilaan? Kasaritak tinubyak, auntie. Anya, apay, maiturad mo nga ramidan ti kasta iyan. Kaya't ko ti makadal, Mary Joy. Amumuta na sa apa ka na ulila. Ano jak agadal? Kasanon ti masakbayak. Kat, umanugot ka iti kayat ni Antim. Pukawam ti mismo ang nagtaod kan ka. Una, kapilitan ah. Tap na pagtuluyan na nga giskwela. Pagtalawon nakmat, no jak aramidin ti kondisyon na. Awan mo't papananta no papanawon na ta. Di ta mo't mabalin ti agawid iji balayo. Tako naman naulpit ti agsyuman kan ka. Uwan nga ron iyan. Kat, kasano? Paikat ta? Kuyugon na ta kanon ni auntie. Mabuti nga ka. Nagbasultan. Di ta kuman nayunan ti basulta. Panunutan ta ti masakbayan ta, Mary Joy. Saan nabali ti anak? Ta makaaramid tanto manan. Inton makalpasak iti panagadal ko. Manjak iyan. Mabuti nga ka. Adun dagiti nagar-aramid iti kasta. Iso di kagbutbuteng. Kasta lang iti damo. Ang inton nalpasen. May ikatin ti buteng. Iyan.
Agpakuyog ta ka ni Auntie Chona inton bigat, Mary Joy. Para dito yan, ading. Nala, dumsaag kayo ni Ian. Nakadanon tayo. Uwan, Auntie. Umay kan, Mary Joy. Kibinan kan. Ian, Naglamis ti imam. Apa yan? mabutangak. Darasan niyo di ka ginad-ginad ta ni mapapanan ti oras. Umayan, Auntie. Urayan tayo kanubi at dala na panan na. Mary Joy, apay akas sa titsuram. Agpuspusyaw ka. Ako, Auntie. Mabut-butang kami ni Mary Joy. Auntie. Day tanto ka tadi kag pampanunot. Day talaga talyo ngamin tinunulayo. Day talabukod yung pagragsakan. Nagpadaan yung awan manaknakam na. Makaisis buak. Ada ka di pagisbuan dito'y, Auntie. Iyan, kuyugam. Ada pagisbuan ni Jelikod. Uwan, Auntie. Ala, umay kan, Mary Joy. Agsublitan iti ayan ni Auntie. Nakaisbo ka mo tan. Manjak, pumanaw tan dito'y. Anya, sana mabalin. Adatan dito'y pumanaw tapay lang. Basta pumanaw tan iyan. Papananta ko mangay. Awan amok abapanan, Mary Joy. Niantik lang ta mo kapag kamangan ta. Basta pumanaw tan dito'y. Oh my God, darasan. Manjak, dito'y talang. Mapantakid din iti ayan ni Auntie. Asino ti William? Da kami ti si Kugko, ano ni Antim? Ni Auntie Chona Taiso ti makatulong kanya, Mary Joy. Anya? Awan gayang padagmigan ka. Ditakan! Mary Joy, batid lang! Saan kami gaya manapatagkan ko, ana? Tadi na kami may laban ka ni Auntie na. Bye-bye amon no pimanawan, iyan. Auntie? O, di kagliday. Tano talaga napatag kay Tinobiam, saan nakabasta panawan. Kitaman di naramid na, di na pinanunot tinapinta sa masakbayan nyo. Auntie? Di mo surutan day dya babae ta siguradong awagan na kaday dya, kat ayaban na kaitayan na. Dahito titandaan am iyan, no jay nobiam tipilyam, isardang kumatan timang tadi titulong kan ka. Makamukan itibiyag mo. Hello, Ian. Saan ka kuman ngawagan? Tamadipay lang tiriknak. Gapoy ti saan mo apan nang ilaban kada kami iti sikugko. Ngamrumimbaw lat ti panagayat ko kan ka. Iso nga inawagan ka. Tet, ayan mo ita? Adak di ti balay ni apong ko, Ian. Anya? Umay ka ditoy. Napintas dito apag naadanta. Naulimak dito ang lugar. Kan saan tang agbisin ditoy. Tamabalin na tagmula-mula. Kaya ko ti maka-eskwela, Mary Joy. Isama din ito. Ngayon jak sumurot kan ka. Anya? Agmula ta iti aduan natang tagurnong ta iti pagadal mo. Narigat ti bagbaga, Mary Joy. At least niyan ti Chona. Tasigurado ang mapagadal na. Iyan? Sige, tani, anda pa'y klase. Bye. Kung nakalipat ko ni Iyan, ngamjak maaramid. Rumimbalot ta ti panagayat ko kankwana. Sapay ko ta makapanunot tumatlaang. Katda kami matlaang iti sikug ko ti pilian na. Lentas ikog mo apok. Haganak ka iti mabiit. Uwan nga rod apong. Ag-exercise ka. Magnaka iti agsapakin malam. Tapno nalaka ti panaganak mong tawan. Uwan apong. Tanwawan exercise mo ay marigatan ka nga aganak. Malatong palam ti bagbagakwan. Uwan apong.
Kumusta ngay may ti amat isi kukmaw? Kano nga umay? Apong, Nay, apay nga agsangit ka ngay. awanan. Saan na nagparparik na tinobyo, Kapong? Saan nakaripreplyan? Kandi na sungbatan nagitiawag ko. Ala, di ka una agladladingit, apok. Tama nga dumapit taranta si kugmaw. Apong, Bayaan mo na, no talagang awanan bibiyang nakadakayaw. Makumikom siguro iti panagadal na. kat kumusta ti panagadal mo, Ian? Mayat mo, tanti. Medyo marigata na nga. Nagrigat eleksyon mi. At dapay bagsak ko. Anya, kat kasano nga ro daytan? Sayang ti may baybayad, no damit gayang bagsak mo. Nag-summer class ako na, anti. Anya, kaduwa na, sayang mo't no di ka makalpas. Kakaiso na narugyamon. Oo, anti. Agadal ka nga minanaym baga. Liklikan pa lang tag cellphone. Agbasa-basa ka tap numaasa tautak mo. Oo, anti. Wano, ang mga nadaman sa bala nobya mo. Awan, anti. Tako na matadyak pa'y lagar aram. Rumbang laang, tane, adon, tigastos ko kan ka. Sa bagay, inlistak matkid di amin na nagasgastos ko kan ka. Nakalista amin, iyan. Ah, Iso nga gadal ka na imbag, tapno makatrabaho ka. Adto iti sabaw, apok. Agigok ka. Tapno adda suswenta anak mo. Ini ka kita adu alaya da ita sabaw tinitip ang manok. Agyaman ak, lolo. Nakaturog man ang anak mo. Naglukmag nga ubeng. Nagguapaw. Lalaki ngagpaisaw ang karup-rupam. Apong, Magtanggad ka iti hustuwan. Siyak pa'y lang ti aglutaw. Kas kada aglaba. kaasi kayo mo't apong. Lakay kayo nga da kayo kitin ti mga asikaso kanya. Kapilita na. Tawan mo't bibiyang. Jainam kan ka. Jay mo't agsyuman kan ka. Ti ayan ti atensyon na itan. Kan uray ti ama ti anak mo. Awan mo't pakibiyangan na kan ka. Apong, Sa nabalay ta napigsak pa'y mo't. Tulungan ka. Ginggat ka ba ilak apaw. Papanam apaw. inakmanan agburas iti mulak aparyaken tarong, apong. Ay, naglawa mo tanti minulam iti paryakan tarong. Kabay lang maburasan namin daga dyan. Manangdanak iti kaduak ngagtrabaho, apong. Adan nakasaritak akadwak. Utangag pa'y lang ati purdiya na. Taitad kunto no makaapit ak iti mulak anateng. Ay, nasayat. Ano kasta? Mala. Gananos ka. Tadan tulat tayo lulungaw ti biyag maaw apaw. Kapilitan nga agano sak, apong. Awan sa bali amang suporta iti anak ko no di syaklaeng. Ngamin, linipat na kamin anamin pinsan ti ama ti anak ko. Congratulations, Ian, kaanakan. Ay na, professional kan. Maestro kanton. Agyaman na kiti ano siya nang padal kanya kanti, Promise. Inton makatrabaho ak. Da kayo ti umuna pang tidak iti sweldo. Ay katrombang lang, Ian. Iso ano mabalain, di ka pa'y lamang nga sasawa. Agbayad ka pa'y nga umuna iti utang mo kanya. Oh, Iyan, happy akit kita amto'y balay. Kit kita karon nakasano kadakkel ti patakder ko ante. Padakkel ti balayo. Ha? Talaga, kaanakan? Unante. Papintasek to ti balayo. Apama na makatrabaho ak. Ay nahagyaman nak, tamom ti tumalyaw iti utang mo na imbaganakam. Ay nasapay ko matasaan ka ngagbalbaliw. Sapay ko matadinak tubaybayan iti panagbakit ko. Saan ante?
No dantong trabaho katag sweldo kiti dakkel. Mga alak to iti babaunan ang mga sikaso kada kayo. Siyempre busy ako iti trabaho. Kaanakan. Dito ito ti pag-apply kiti trabaho ante. Tapno asidag dito balay. Wen, kasaritak to te amamo ka maestra. Natulungan na ka makastrek dito. O sige ante. Kat, ang mga nadamot na nobyam. Awan ante. Kan may sana ka mga asawa. No sana professional ti asawaak. Una, rumbang lakas ta. Tapno dwa kayon to nga agsweldo. Aywan, awan ka din damag mo ka ni Mary Joy. In block ko ni Facebook ante. Nagdagulit. Kanayo na nga i-forward tila dawan ti anak ni. Jack lang nga rodon replyan. Ay, talaga akamatan na ka dayjay. Nang ro na itata nakalpas ka ni ti panagadal mo. Ay, kita maiyan. Wen, ante. Di ka madanagan. Linipat ko ni Mary Joy. Nagdawat iti suporta, ay kat puro wakak tulat tamat ha. Manumot la day tangay. Basit la maikisay iti sweldok to. Oh, naisagana kong dagiti balon na mamapanag-review para iti board exam mo, iyan. Nagyaman na kanti. Lalaingon tag-review tapno makatrabaho kan. Wen, ante. O sige, mapanak na rodan. Agbiyahe akon. O sige, ingat, iyan. Mary Joy apok. Ada manan tay trak. Amang angkat iti mulam anateng. Wen nga rod apong, nakita kita yun. Madaman tibunag dagiti tinangdana ka lalaki. Ay nagadumanan ti apit mo ita. Nag-triplen ti apitem. Wen apong, sayang mo ti dagayo ditoy no saan masukay. Mulaan tayo kit di tap na da serbina. Ay, katuwan na. Nanang! Oh, si Mangput kamat kaya man anak ko. Asinot ka doon managawid. Ni Mimi akay ayam ko, nanang. Kandag iti daddo mapay aka adalak. Nala, ingka nga rodag sukatan. Kalpasan na, agmeryendakan. Aday jay lamisaan ti meryendam, nakaluban ijay. Wan nanang. Ay wan nanang. Kuna ni teacher mi kat siyak kano ti kalaingan ijay school mi. Siyak ti kangatuan iti grade ita first grading, nanang. Ay, wow! Congratulations, anak ko! Ay naglaingan tayo apok. Sige, tayo partyan ka man itinitib aman ok. Boy, apok. Very good, to'y balong me Apong, adan nagatang ko apwesto ija ili. Pagtagilakwan iti agduduma natin. Kastaya. Kata sino ti mga sikaso ngay. Siya ka, apong. Ay kadagiti mulam dito anat natin ngay. Adan kinasaritak may papaniti dayta, apong. Tangdanak. Anya? Dakdakkel nga mintikita no siya ka mismo ti mangilako iti mulak anatang, apong. Ilako ki jay ili. Ay kahit makamu ka. Hangam kita mo't na bagim Agina na kamot sagpaminsan na pa Hindi mo parigatin ti bagim iti katatrabaho. Wen, apong. Sana bale. Ado ti matangdanan di tamang tulong kanya. Ay naggagat ka pa. Amom ti dumiskarte iti biyag. Wen uray awan adal ko. Masapul asurwak ti dumiskarte. Taday talaang inti wagas tapno pumintas ti biyag tayo. Ti kinalaing a dumiskarte, apong. Oh, adan resulta ti board exam yo. Kita am natanagan mo diti pagiwarnak, iyan. Walang te. O anya, ada. Awan mo tante. Anya, apay ngay. Di mo samot nga may linalaing ti examen yo. Nagrigat mo kami nanti. Di kasanuday ta. Ag-exam ka manan. Uwi na nanti. Ano usan tayo na? Sana balay. Tamabalin ko pa yung mati ag-examen iti maikadwa gundaway. Makapasa akton. Promise, ante.
Nagngangato ti grado ti anak ko di ti card na. Diyos ko, agyaman naktain pa ayan na kiti anak kakas ka ni Boy. Nagsingpat ka na saririt nga ubing. Naibaglakit din. Tadyak impalubos ti kayat daiyan ka nanti na idi mapasamak. Ti panang iparagrag ko kumakan ko na idi. Agyaman ako na, Diyos ko. Nanang! Apay nga agsang sangit ka amang kita dita card ko. Lawan ni ragsak da ito anak ko. Maragsak anak namin. Tanasaririt ka nga ubing. Very good kawan. Itultuloy mo kumatiki na singpat mo anak ko. Wan, nanang, laglagi pakmat akanayon dagiti isursurum kanyak, nanang. Wan, anak ko, kasta tirumbang. Maragsak anak. Kapoy di kinatulnog mo kada kami kini apong. Wan, nanang, uray awan tatang ko, ayos laeng, ta nakasingsingpat kamat unay. Nakasingsingpat kamat unay kanyak nga anak mo. Gapo ta ipatpatag ka unay, anak ko. Ipatpatag kamat unay-unay, nanang. Aday ta, nai-deposit kun ti kwarta ti bangko. Agawid akon. Ay, kamaw dyanan na. Adamat laangan ornong mi. Nakasiguradon ti pag-adal ti anak ko iti koleyo. Kat iti mabiit, makabalay kami mutan iti anak ko. Agyang manak iti kinaimbag mo kada kami, Diyos ko. Sana ka maumang agyaman kan ka. Tamo kasi kati amin ang nagkapuan dagiti bendisyon adumdumtan kada kami. Sikati mapadayawan, Apo. Sinalbag kit diti kastoy. Auntie, Namin ano na nag-examine kay ti board. Ngambagsak amin. Kasano na itangay? Saan ka na maka-exam? Tawa ng chansam? Namin ano na nag-exam ka? sorry auntie. Say-sayang ti gastos. Linalain ko mo auntie. Inaramid ko amin nakabalak. Tapno may pasak lang ti exam. Magamawan mo't lata. Kat, kasano nga roday tangay? Saan ka na makapagsuro? Tabagsak ka matiti board exam. Anya nga iti pangyaplayam iti kinamaestro nga inturpos mo. Say-sayang ti gastos. Magabrudak langan auntie. Anusan nakagastusan? Ay na, awang kwarta kon. Manja kon iyan. Nauma akon. Yala anak man itiagas ko iyan. Naibusan ti agas yun auntie. Anya, ay sapay awan kwarta kon. Awan igatang ko itiagas. Awan mo't ngamin master ka na trabaho dito yung lugar tayo auntie. No madayo ako mo't. Awan mo't kaduayaw dito yung balay. Awan mga sikaso kada kayo. Di nakpampanawan na. Diyak kabailan dagmay baysa. Taadon tirik-rik na agiti bagik. Oo auntie. Dito yak lang. Agam na agrigat tayo mo't tayo. Tawan mo't nga rod trabaho dito eh. To'y nag-friend request kanya kiti Facebook. Ni Ian da ito'y I-confirm ko nga ta. Makamuditan. I-confirm ko latan. Tamangan no mangumusta laang mat. Aday ta. Itaman pa'y anak kalagip da ito'y tao. Ni, umawagan. Sungbatak nga ta. Makamuditan. Hello? Hello, Mary Joy. Kumusta kayo ni anak ta? Okay kami, Mat. Sika, kumusta kan? Baro ka ding account mo da ito eh? Oo, Mary Joy. Nagarami na kiti sa bali. Kasta ka di. Kat, kumusta nga itibiyag? Kastoy mangurkuranos. Di mo nakaandal ka?
Di ka kadipay nakastra kiti trabaho? Jack may apply kay inadal ko. Sa anak man anak pa sa iti board exam. Anya? Nakita na iti post mo. In-search ko ti FB account mo. Nakita ti ubing nga ipupos mo. Iso ka din ti anak ta? Wan, iyan. Ay, dakil gaya man. Mabalin tayo ka di apasyaran di tayo lugar yo. Iso na lang, tawan pagplete. Sige. Bayam. Da kami tagpasyar di tayo iyan. Ipasyar ko ti anak ta. Umunag, sana nakatrang ka day ta. Naimbag nga oras yun, auntie. Mary Joy. Kumusta kayon? Boy, anak, ag-bless ka ni Lolam. Agmano ak, Lola. Kasya na ka ti Diyos, balong. Mary Joy, iso ka din ti anak mo? Wan, auntie. Ay, naharakupan ka man, balong. Magawanan lang ko, maapok. Ha? At nabasol ko kada kayo itinam, balong. Isa pagawanan dak ko, ma. Mary Joy, anak ko. Ay, agyaman naktada kayo. Siyak ka, ma'am, anak ko. Umay ka man. Ay, dakil ka na. Nagtaar ka, anak ko. Iso ti amam, anak ko. Wan, nanang, takanayon mo nga ipakita ti ladawan na kanyak. Iso mabigbig ko, nanang. Mary Joy, pakawanan ako, ma. Sorry, iti panang talikod ko kada kayo hindi. Sapay ko matama, pakawan na. Wan, Mary Joy. Pakawanan na kami ko, ma. Sorry, balasang ko. Iso ngay may kami. Tas idadaan kami ang makikapya kada kayo, auntie. Iyan. Lipatin tayong tinapalabas. Agyaman, anak. Talaga nakasingsingpit ka. Nukas na nga ron. Agsinublian ta ko mamanan, Mary Joy. Lading itak iyan. Ngamday tatijak maipaay. Awan nga minan plano ka makiasawa. Taimbukbuk ko aminin nga atensyon ko iti anak ta. Amin na panagayat kan pamatag. Impay ko amin ka ni boy. Iso sorry iyan, ha? Jak mapatgan tikid daw mo. Nakabasol ka kat nagkidaw ka iti pamakawan, kat napakawanda ka, respetuam ti anyaman na pangedang na para iti pagragsakan na. Bueno gagayam, ditahan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.